Ka United Democratic Party menta kasi kharoi terek ubnai risau hadian ke jingpai pnia yakikot kisla jongkortong keseng uba Eugene lingdo kalasdang ban penlong ya ke jingalang pai ba hamar bisu nak benta ban pan jingkersa nek pai ba hakani collection siteng samoi hamo plang kontensi ke banlong hakalai pu terek ubnai risau uba rangshap kurba uba deiru unong lambat unong kersan jong ba Eugene lingdo ulong ba kibrio ki banabar jong kontensi ki wan ban balaiñ hapo kontensi kidei ki lorni shynrang ke batho yo ba perstuan tensong bala takran yo ba Eugene habakran hakapor priang yo MDC ke mau pelang ba elbla hakapor bodung saka parti NPP kay ka scheme ko bay balaiñ ilale kidon kikot hangir berpencisya bayani ba kanin surok pa punjak ka company ba tray ketika bypass ya kanin surok la sanction nado ka-apply tadi Brahmat Araja Kiwei kalau kemudian sanction scheme for improvement of internal road at Marbisu kat sanction cost 2 crore 91 lakh 85,000 crore 8 crore kendai Kiwei lakh prasannya bat kasurok kepada nanti ni talihin jonga bat give citation yang khalai lakh sipo wajar sanspa logina ini kredit tak di badon kikot mo nakta sa gibanan football kidan arpo tali gibanan football jok ni kathan maro gibadan ni ngalunga magjer keteng makan sim ya ko yo ina ship friendly bot ay taki point hangni kagat ka mau pelun kayo kalai peter ada petik pemadan ni kay kabay badeng ilale bat kepada kaskim bat kepada sei na pla kibasay na pla kaskim gibay ilale ibadeng kilong kumni habay day makajikir hamaw ponghong kabay day jikir hamaw mawa kinong mawa kinsaki kinong mawa ponghong kinsaki pati mo ponghong lay balik sa kata jikir hapit sa kajaka panrum kusurok sipolak ansaranya kanina pla unday na kaski habay day pikamawang perbalik ka lockdown ni chopsnem hata biyo kau pa ba na ibaleng haba piyo kau bakom no piyo denam no arham denam no parimal ubasyong dor arajar tam seabsan kilo parimal le korku arham le syong arajar tam 10 kilo babang ki menerus pa undai babang mangi beduk besuk denam den isabru arsir undai misal tak sisir dibun kiskim abang ilet gendong kincrot prepare kisdong kia tu yang tai lale badeng bayu din la yosmo kidon ki bay nak sokot kidon ki balang le kare kiskim la batay yang ni kan cipor sikita na batay mlong batay na magapor kamsya tepay ba ngasu kerpa ebi namar nga yosmo na kiwei sintur jong kiwei brio kibang ladang ngajok ngan botin ya kan tambah saten jong ba esketon hato bisunya ladang brio unwan hayin ba yujin hakam ratia balang ban play tu sabi ula melindung te office ran ni apa ba office badan balik play komputer kabay badan ilabu itu biski mante la no detang ba yujin babat yang sabi bat kabur pata play katala kasyong hapi isibut pijopi tegara pa waksu thu pakla kilangan kibuan nanti perus lagi ang uno upang padan na experience ng import social media ha YouTube pa padan na experience ngadon ban juba pat kumi lana utang padan experience balabat sautem kumuan disi balabat bur kikam kuki iyan participation umpala ka ban baksi ang hadung mata hato dan experience Bakitas sabitas kada boleh belajo ate libat layong CM dene mupit takna sulong CM cucu na ang kuno ilang ba ngatib lut nado nyukli hanu itersum bijak dene ngapan kadan berjumpa aku ni ani kicing lorni beliau tersum bijak nyukli nga wag teman juga ngam kemabi nyukli lo kuno tersum lo kuno kaya
ngadon berjubah kami. Bayi dalam life sense kat sebenarnya life sense sebenarnya. Lai kasih kai bayi ini bukan tip kasih banyak ibadah. Tidak life sense Hatau beri dalam life sense nak kena. Ngah life sense kuna la coba sih. Ngah life sense kuna la coba sih. Bayi ini berbeli pemain kayak lelak football tu lah. Melapor tu lah masuk lah. Tak ada apa yang what you be yang ini di pernah terlihat. Iwan banuan penbiak je bi. Bakam tak mentali lagi osau. Bagilah teh dan arah jar siang. Kenal wallet dia tak itu diklik je bi kumuklik senyap. Baiklah, ngambil dia yang makapur kali buat pelat. Yang apa ini batpi. Dan kita isi yang dan kita isi yang tak, nak ada utang ampun suruh baiki. Hatap sudah isi yang isi personal yang amrway. What isi yang baiki? Isi yang amrway. What isi yang baiki? Mar, kau kena election ke mana? Kena election baiki. Tak ada wah kerpat epi baik lada pi wah baiki ni job. Tapi isi mengerayana. Isi kejana personally. Membeli Ông tay balaiñ, ông tay tak membeli Hari pikir isi pada pagi. Dia nak tahu. Hari datang kita berbina bunga. Kita berpandang tentu bagi. Di bawah lebar kenyak kusoi. He don't know traditional. Ini tu ini. Bayi dan job lebih ang tay mga belum petahi. Mentah dan job kiwei Syah balaiñ. Pihak dewa. Kita penyetor besi. Kemana lagi penyetor besi? Saya jual. Di MBC dia jual. Darah masih lihat ni. Saya kepas lah. Asli menjelek. Dia. Tak tahu. Por election orang sudah senang hebat. Dalam kut election palalian. What big ini kibar konsultasi. Udah memberi lajong, udah kamahaya kesenong lajong. Ngambil ni esok pada tanggal kerpan ini. Kiong bak seperti buat kamdon. Serap menyentuh kau ikana. Nilai timba selection, siapa isong nampak banjir kesenong tu. Idan iwan teman, iwan grup yang Iong kumdo, iwan yam. Ya, dua orang nak ikut tidak cerut. Dalam itu kena yang ngari kini konsulat sawut. Baru pawaya kami kalaya ngari no mga. Peter yang kita konsulat ibu sekolah balaiñ. Bat kalau ibayu nada pijok bud ini jenjat lupa. Wat juga banyak ini pedok bagi. Sudah kam jaga itu. Tidak kam. Pai manusia mah nak mau yang ada. Dalam kena yang kata pai manusia. Masuk banyak. Tamang kena. Bayu din tapi job. Lek balwa ini memberi gerak mentang kila pep school. Undan makresian mana. Teh ngakarpa ini. Lada kita di bawah undan ka buat sos nei. Kilong kidon mau. Ngi badan kedon beriu soto. Yang baik balik kita le. Tak ada. Kerpa ini pada hak lain pun tarik. Mi pada 1% dan ini sudah lembut berlaci bodoh. Mi pada dan setiap hanya sebut hanya. Syar yang syar. Hak ada dijawab bom. Haram. Hakan negasi nakal yang jong UDP hapo kejelam jong presiden ubamet baling do abat kiwei dia kinong ilam ko UDP kila hiar semar bisu ban pan jingkersa nak pai ba jong kamau plang konsensi nak benta ukertong ke parti haba keren hak kejelang u presiden ko UDP ubamet baling do uloong hakilai senam shiteng jong kejinglong u amle uliet ba eskesun ulai I ya shibon ki kam kepolale bat buon kimsem la pau partai bat kejingmi jong ba Eugene ban mi bujili hak caka jong kupa kandai ko biang tam ban pentulun ya ki kam sateng ba eskesun Idon mendakasi
Bagani awas ni it is done jong kali election campaign. The official election campaign is done kasi hadir dalam scrutiny. Mende ya ki nomination paper ki got slide jong pa. Hadir berami ke keten jumpa uji. Baru kita sierlot ngamtil balai ki sierlot kan ada ngamtil. Kai ko penong ban sier kan ni tang sumi ke keten uji. Hidup kaya orang tu pergi uji. Kaya orang tu pergi berkomu uji. Kini kita ke election. Tang sistem tam banau nomikmat. Hari kita ada bulan hari benai Februari dan Mac. Lawan biang ke general election juga setiap berapa. Tang sistem kalau biang don't give all asing about election nota. Am don't come near the area. Ken mau ino mau nak konsusi. Ken mau ino marbi. Wat bakala hakali kalenti ke pemerintah. Wat penduduk sen yang sama bayang yang kuat. Nah semua akan jadi kena bagi. Idol kecil anon, balaiñ kecil sekali. Ia mau berkonsusi. Ngamtil kami sibuk di social media. Iba bersama mangkeren dakumnya dakum tay bayu jim. Ngamtil kikeren bagi nervous tu boleh ngamtil. Iba ada pipet mat dia nervous. Mo kita bah bayu jim dewe. Udah loy lakai football. Boleh tamu ubah mi naga state kejoki ubah bonam serti jaka umdei tang apa shalom. Umdei tak aku hati kita beri yang umdei kalau islik nak ada. Umdei tak apa hari ini sabar. Kita tuh Manchester. Sudah lagi. Layu ke training lu nampak ke tim ke klub kepada sabar. Kamu mau punya ulang fit. Punya ulang fit. Kamu beliau. Bangsa semua orang ba dari nama kali kedau. Kapin nervous sikit. Iman kalau arti parti dia nervous juga itu. Pesan kuno ban penyiar yang kaba ugan ini jogi ugan kebor kajian. Ngiri bahak election tu pemerintah. Upaya uji nu seperti yang kibut rapor juga. Kumno man kalibor. Kau seperti ini kibut juga hang politik. Kumno man kalibor. Kaya seperti boleh wastar uji turba. Untuk ini, kumno lo pensisa Hamadan. Kumno lo pensisa haki jakai football. Uni bukan di milu. Kali kapor kali apa? Iba. Harga kapor kalau iba hanya zuti. Lai pesan senam dari kapor kepada iba, bat kepada piangma. Badang kumulong elam. Umdei syuk gunung. Oh, kira umum experience waktu selain kita. Kadang keparti lada.com. Ngerai ngam arti bawa bayu jin. Minum ino yubal izin. Minum lang ini tray lang. Nakalyang lebih. Balaiñ iwan mentagasi ngam na ko akan keren pun kentin kejuan mga tersil patren kalau nama pakaling meeting kebalun ko. Ngaku akan pensos kami bi panakalian jo kapati iwan ani pan ay mun simi baiji. Habeng di sakan ko jogi ibubuan. Ngaku akan pensayang ni kumu presiden makung kapati pengidol ni banjim dan kanu kejingnya sok nampo panu. But minum syukur yaki kandidat kilo ilabo na kali beli. Minum jubilin bat minum ya. Bau ni ulong gue na ikan ubo fetam bat ubo betam na kali tak mau pemangkas sosi. Na kali tak ada awal bakla. Ukan ni tongi payujin. Ngayon i shok sesor kejo. Usmong to kanno keting sitong. Kalau balik jenjang panang ustad jelek football,
Lala sitin ni dalam kawin ngot. Balaiñ kawin baru kawin ngot ni nggak malang star itu. Judon malang matin. Dan dong Messi tam Messi, dong Ronaldo dan tam Ronaldo, dong Bayujin tam Bayujin. Dia tu. Tapi dong star. Katmu ini sistem lembaga kester training mare mending ini rohai. Balaiñ ini yang kawin kajing lang simple dong beriau. Nginan kami di konsumlah, kiban bisa paham kungkini di konsumlah. Balaiñ sini kan di jemaah akhir di sini ibadat tadi. Ngalai isi saya kan ngom sidak di konsumlah. Buat syak ban penjabo yang di konsumlah. Kasih kajongi kadang kami sibuk di konsumlah ibabet. Bat ibakwa ban air di sana. Orang di konsumlah ibakwa ban rung syaka politik. Nak bertamat kamai tanah bertanya. Ngai syaktin bagai kejuk bagai buat ke pemerintah sibuk kita bandrung syaka politik tanah kementah pan kamai nak bertanya di sini tangan legawai gabangan ima ya kastin itu nak kalian jungi ke ini nak kalian jungi ke parti ngintrastom man pentingna bamdei tangan arajar apuai ke election buat awajar apply ngintres to man yung sebut kan dia. Don kamu keting anin siam na kalian yung pinamoplang konsulsi. Ngayon ibang don keting atatin bahag ka ganti balay mo ba ujinun job na pamoplang konsulsi. Ngayon ay bandon keting atatin. Leha ka bakon ka sa rupi mo. Ibuali lang malungkot ng system stand na job ina bantay ka. Lulay ay instant gani limbagan ka ba siya. Ay keputusan ibayusin. Usi MKGC ubak tidas ulong bagi tan jong kamau be kabahap hakasora hakalikshan MDC kadba hakalikshan MLA kahap hakamau pelang ontrish tomlang bat UMDC kalang kerdam man pentingna bakatan lai kro bat mau be ukertong ko hidupi unyo ya kejingjam. Bende kasi ngalakot ya kinong yalam jong kamau be polling station baro hante po silong. Bahagian suabangan keren yakin ngalak kami ya balo inong yalam sinong di balawan nikmat na balo sinong mau itu yang awak ada mulai ayu apa sinong yakin wong o kecing le apa ada yang pen limlanya usul isnong suanok sai kita kowe isnong ibatang sau pu angin ulah pengentur ya kamanan jo kasih kasih kabasyong doon riula syua kasya marusan hajar kawai kayi saudara ngong nai video nong hikmat kumuta kiong nai ngintang yo nong hikmat kumuta bacibun kikam kibong dangle wade pulang kayin school kayin berpal kasurok ngong iti wak kuslay ngalok niti mentang ila peniyang niyo pa yuji ukun jong badensun uli usabudin yagi kam jong badensun nginggan mas kenda mga bagba lengkat nandem UMDC jong kalang kerdem bat mga UMDC jong sola ngindan nga kiti kaman bakti kadang jong Eugene banyak terdekat. Nakaliam kertong ke UDP Eugene San Lingdo ulong hakini ki kniat singi ki kmat jingpai ba ki pai kmat be sanga andre hakani ka kenti ke bamenta unpai kmat kelas so mau saki pai ba jo kamau pelang konstituensi. Yang lain ba kami sakmat nasyap yang jisung tapi an shiti lagi makan bodde ikam pai pai lagi. Pan kaji Krishna pi, ini mesti masuk. Tapi ai ti kerja kerja pi, ti kamar kerja pi. Mangan kaskor, unta kasur, mangan kaskor. Mangan ai ti kerja ti kamar kerja ya pi. Manginya training kan, manginya yuso kaji jong. Kumbang, pikun aku mau ipa, kumbaju ikai pa ini.
Pada nana kio, kiwei liban kio. Orang tutup ni, dia orang haka kio bom.